Abusiafo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muni aba ekiesi kapa na minimu edi ehye yi na gano wahala dwumedie na mede ebe somo sane da ne da yeye no eno abaya bia se de momunim no no de eba no se ensem ekoso ewo maimu nkofo afiefie mu nsem ene ne ekeka ho se ntokwa ne yide no de wo ya de wo hu eyie pan ye beka se village champion ne je se wo onu obi akun e de si etire wo ye mpio wo ye den wo ye celebrity wo ye hwan wonu wo nyitwe ana adoa emfim wo asemba wo beka adapa wo betwa wo de ba wo no susu wo de ebe wo so na abaya meka ne ho asem yi enye wo bia ete se eye social media influencer also eye controversial female comedian adodo na enim no se afia Schwarzenegger na de ensema abaya ne ede ababetu edwa no eye chese Dr. Kwaku Otin oye CEO ede ma eye Adonko Bites ne de keka e ho Angel Group of Company Limited no was say eye ne yere fourth wife Equia or have affair with a year and crofobia asofufo binom year 3 Samson 4 Samson near a kekano and no ama a Dr. Kwaku ama chese say no a year a queer and no one more at a year adam so to say and to quite a more share and a air cosu ewo if you was say abaya akasi bepa kenoma e dia kwakoma nabusia for na abusia for mama yembonra and sem no emu Afia Schwarzenegger alleges a queer GMB is having an affair with Pastor Brian Amoating outside her marriage. We ene aya and some yenya ba afia ede etu ejana said the mom ni Afia Schwarzenegger oye a queer former friend na danfo but say no mo nya danfo biem senke yakonya na eto so ye kase former president no we do a former friend adamfo a chese wo mo ayede watwam wafri na konya anani dibre so na chese obehu se wonim eye akua anasali amwatin wonim yie pa eyie a chese wone na ekọ na eba na bibia ankoso yie na anase womo aye o magen se womo emfa na mfobie na obia efa ni we ezu so wo kan sema na chese bia eye den ya nukure bi ebewom na ene dai ensema Afia Schwarzenegger ede atu edwa ene se eye Sally Amwatin adodo na nim ne se akua GMB abaya no wo when Ghana was beautiful that was 2011 if we aye Ashanti region wo no ne wasem ena meka no wo kiremu esesa abaya akua no eye ne kunu Dr. Kwaku Otin wo fa nachi na wo fa nachi ana chese enye wo bia wo ne enam se eye Pastor Brian Amoating ene eye enkrofo binum wobobo eye enkrofo binum edin ewo mu ekase wo mo soso eka ho bia na chese wo ye akua no wo ne wo mo have eye 3 Samson 4 Samson nyina ede eka na so ndo twa de fa babia wo de fa no hia enkrofo na ye numu a wo mo nyina timi bo ne gala na ne obia afa ni we abra abaya no wawade na eno ena chese ama abaya yi Afia Schwarzenegger ede atu edwa emagana ha fiese fene nyina ehun se dem eye akua GMB fourth wife ede ma Dr. Kwaku Otin abaya ya eye Sandra eje na chese wonu wo su wo ho aye kan wo ne bo atwede ndendende no se wonu kra no aware na wote ase no wo twa ede efa ho na eno ene wo sa etuosu ebiem ekase empo eye enkwada na eye Sally akua Amwatin ana se akua GMB ene Dr. Kwaku Otin ewo no papa no one starting konkoye paternity test one starting konkoye DNA won ko hwehwe nkwada ni moje ni because o hu ne se eye ne baba no krompo na nansen ya wodi na woda no abaya asa akwada no krompo no ne ho eye empupuye bi ewo ho wo hu ne se akwada no wonye no eba achese wo sa ebosu ebiemu se eye akua GMB ene eye Kwame ene eye trick
enso so e wo hono ma wo mo so no wo mo e twetwen ana so wo mo hyehye hono ma wo mo e twen e pna apart from say wo ne Pastor Brian e wo hono no na che say ye 3 sam ne 4 sam no wo ko na wo kwa na so wo ya wo ne e yes trade ene kwame wo mo so e ka wo bia wo no wo mo e kokoko ye enti no say ye Dr. Kwaku Woten ama abaya no asesa ne nyoma apaki des wo no ma wo hwe se bibia enchiremu bia akua wo no wonfa emematu edwana sese wantimi amfa nchiremu bia amba ama wo no na suma anwo no ama na ehu se asema efia eka no eye ntrodia enye wo besan akọ nabusua efie because ensem bi se no se wanyi wa no a aye silence means consent na che se de wo ka no eye no kre na so oba warefo wutimi ekokotena wukunu efie na so wo sa ne aye enkrofo se twempena se kan wo de na che se wan kasa no eye awade na wo kasa no wani je ho na wonya wadi se wugya awade no na che se wanu bibi ewo ehonum de kan no this same way atudwa anum se Ghana for wa duane ene wo mundie na so wasam de wo mo ebeka ebinum se efia Schwarzenegger ensema wo keka we nyina no wo ka ede egu eye akua anasesale amwaten nanimu ase eye ngwase eno peso ogu no se de wo no na wade ankoyie anka ne kunu ye na adwen se obehwia ase ede egu ne so a ne naked pictures videos circulating social media bebia no eno abi ena wo pesa wode eye sali amwaten anase akua GMB enti eni kwanse wo mu etie no ebi no so say wo bia wo ne no ayaden abokosuata fra na se wo ne no di nkomo di nsa wo so ana so ma ya nyonko da de enya de se wo betimi ababa beka bibia enim ena che se wo nu wonim bibi enti e wo se akua no so wo gidi pan se de ensem efia Schwarzenegger eka no enya no kredia ena wo mbra bonten ememe kasa na abusua se de minu ugina ye kasa akua ma bonten ememe ka hwe emfa eye allegations ye efia Schwarzenegger de amano no na je se nyina ye guso a ya so eda from twen se wo be baba be kasa wo ho na so mo nkonkoti ye nuanom binom adwentra wo mo de eba ye nua ye Peter Edward de eba was saying when I read about characters like Efia Schwarzenegger, my faith in God becomes stronger. Proverbs in the Bible describe such characters and their ending as awful, disgraceful, unless they repent of their ways. Efia, God is your provider. Don't let what people are saying let you get out of your marriage because they want that for you. But don't let it happen. No so edie enro hu ni say enkrofobiti say Efia Schwarzenegger ho Bible no kra echire ma hu say wo ma wie ye eye niwuo eye ekese etan ebufu ekese enye fe ai wonu wo hu ni say abaya no wo peso ogu eye akua anim ase keke enti akua so nhye ni sapom nso wo ma ne mpa ebomu enye den anya saja de obolefo no ehwehwe se na wode ebe free ne nsa no wote kwa ena wo mo edisa enyoma we ababa beje na wade afri ne nsa enti wono soso no wonye ahweye yenua eye Alma Samino ede wode ebe wosi Efia the evil men do lives after them. The damage you are causing your fellow woman today will come back to you tomorrow. Be careful, my dear sister. Slow down because you don't know where you are going. Yeah, Rosemary Ofori and so Edia Wade Eba or same. Efia Schwarzenegger, be careful, be careful with what you are saying. All that you are saying, I am sure you have proof because if a queer comes and talk about it and you are asked to bring your evidence or your proof, you must be able to provide them, otherwise the law would deal with you. Ono so edia wode eba ye no yenya kwame and so edia wode eba o say ladies, you must be careful the type of people you take as your friends, and when leaving them, know very well that you leave them in peace, not in pieces, because they might one day come and blow out your secret things. Ono so edia wode eba ye eno wo hu ni say ema mo father for adam for pa
adamfo a mo chese monye bibi boni anase monye bibi evense because moye madin se mo tete mo na fefem a ka hu se woni na titim e wa asundue mu enye bone kwanso because ye bone kwanso a wo be hwe se de be yo be twitwa wo nantin e wo bra bo fe be obetime gu wani mu ase e because se de afia e de ababa betu edwe se enya no kwana te se ye ngwase e na wo de ema obayi wo pese wo sai na wade se de ono na wade anya ye na ebia no pese wono so na wade ebeko eye enunti e na wo ye sa edie no abusuafo de afia Schwarzenegger e kan e de ato eye akua eso no ohun ne se eye no kre bi ewo ensem a wo e kan mu ana se no kre bia enimu na se no kre bia enim dia ene akua dia dodo na ehwehwe se wo baba bonten na watimi ababe kire wadwen ana wo baba kan no kra ewo ensem ana se allegations a ye de eto so no esu na wo bi nsusu etimi e defend wo e de afa ehun adwentwa wo bi efa ensem a eya abaye e de ato edwayu wo betimi e de aba eye too much GH subscribe sa wonya ya na share fo mo busuafo na red ball no message wo be mi aso se de be nya de video bia etum no ya upload a wonso watimi nya notification wo phone wo tablet wo laptop ana ba bia eso na wonso so watimi ehun ya ekoso na wa kire wadwen e de afa ho e de amaye abusuafo aha ene de dwumadie no ebesie de se ne ye besa na hia